I pozdrav ljudi, Dušan ovdje, dobrodošli u još jedan klip na mom kanalu. Znači, danas ću vam pokazati kako da napravite Minecraft server besplatno, da ga ne plaćate i to je to, da krenemo. Idite na vaš pretraživač, znači bilo koji. Imate dva sajta da pravite server, Aternos ili Server Pro. Znači mi ćemo sada preko Aternosa, znači bit će i od Server Pro i od Aternosa link u opisu videa da možete da napravite server. Ovako će vam se pojaviti. Kao što vidite, morat ćete sign up, znači to ćete morati da uradite. Kad to uradite, opet idete play. Znači, evo ga moj server. Ako server Pro je drugačije, izvinite, znači ako server Pro je drugačije, znači vi sami pravite server, a ne ovamo da napravite server kao ovdje. Znači na server Pro ne možete ovako 100, možete još više od 100, ne znam koliko je maksimalno ovdje, a na server Pro možete maksimalno 12 i najviše 10 plugina, ovdje možete koliko hoćete plugina, to je to. Kad napravite server, ovdje izaberite koliko igrača želite, white list, stavite no, online mode, izvinite, znači to da li premium server ili nije. Ako želite premium, uzeti premium, ako ne, nećete, ja ću krekovan. Ovdje je game mode, stavite koju vi želite i ovdje idete sliku servera, ovdje napišete šta hoćete i ovdje stavite difficulty, PP, cover block, fly, animals, monster i to je to. Možete da upalite server, to jest ne možete još, morate da izaberete ovdje što hoćete. Možete bucket, glowstone i spigot ili snapshot i vanilla i ostalo. Imam bucket. Sad ubacite pluginite ovdje, files i plugins. Evo sad dok učita, evo kako da instalirate plugin. Idite install plugin i nađete neki plugin i to vam je to. Onda idete ovaj server i IP će da bude u opisu videa. Imam 3 servera, znači sva 3 servera će biti IP u opisu videa, da možete da dođete na server i to je to, možete start. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Koliko je vrlo snima?